jotono samja kaham tabuk ni bagai kaitham notification tui phai tongoba tubukha belai na kok tuma kaham jong tei khoroksa assistant professor ni notification nukha eba tei khoroksa sini Kokborok assistant professor man phiunai abo jong nugui mankha tini ni notification angabono norok bai share khlainani bagai phaikha jong thangnaya diet college ni bagai khoroktam assistant professor hai assistant professor hangni mano abo haikha mannai ingke jong tini te kaisa hai notification nukphio ka assistant professor Kokborok te kaisa manphio nai ba te khoroksa manphio nai ingke abono kaisa notification tongnai ingke tei tabo college pori tongnai 6th semester borok ni exam buskang 30 tarik ni buskang mane no omas July ni 30 tarik no borok ni exam chengi rejaknai abo haike jong tini kaisa notification nukha eba already website abo phaikya hingke abono kari government degree college Khumulwng sport round bufurong nai ba bahaike engnai bo din bo sul jora engnai abong tui jong tini kaitham notification tin ok salainai ingke faide let yawi kaisa jong notification ni bakhat thanglai gena na angke amongkha Tripura University ni web page Tripura University web page tini 7 tarik 7 March 2025 or kaisa notification nongkhor ka amongkha je tabuk 3-year degree program khlai tongnai general ba honors pori tongnai borok ni bagai exam routine eba exam form fill up ni bagai notification abongkha je taklai general degree college means kabangma degree college tabuk to 26 ta da 25 ta degree college chini Tripura hawa tong ingke aborok ni je 6 semester pori tongnai borok ni bagai on notification gangke borok ni exam rana ni bagai form fill up khaijana 7 tarik means 3 ni simi chengi 14 tarik jora borok form fill up without fine mane na rang khoksa bisir yawi ba gobang riyawi fine riyawi 14 tarik jora ngetai 16 tarik logo hangge fine nangi thangnai hanai oro saklaimu mankha haita gangke abun ya gulo jong borok ni exam ni routine bo oro nugui man khangkai koro jong thaing samane je exam 30 tarik ngena borok ni exam chengi nai ko jaga jong nugui man 30/7/2025 Wednesday all honors paper je honors tui pori tongnai borok ni 30 tarik ni simi exam chengi rejaknai ba chengi tongga jong saimano tabuk first sem je porne hanai ba college kadala je hamne borok ni admission paya kuba choli tong ingke borok ni 6 semester ni class rok kaham ke ingya kho haifana dor ni exam ke phairika ingke omo jong kuno khaine kri je systematic ja hai ingi tongkhang angke oro jong 30 tarik 31 tarik 1 tarik 2 tarik 4 tarik 5 tarik 6 tarik gangke borok ni o result man khaise ayang MA ni admission bo 9 tarik ni simi form fill up means 9 tarik ni simi shuru ungini tongka hani mano gangke abuni bagene yang bo doja borok pass khlai rohor ma kaise aing MA o borti engnani gangke borok phapar result renai dati exam na naingke ingo 30 tarik ni simi 6 tarik ngena borok exam over means exam se pai thanai inke khata naina rok 10-15 din ba 2 sapta aron bisina complete ma khlai nai heke borok phat exam ni bagai notification kari rekha gangke jong saimano class rok kaham ke ingya tali gangke jotto college se admission choli tong gangke to class rok kaham ke ingya no ngai ga kuno khainai kri haifano 6 semester pori tong nai norni bagai on notification norni exam taklai ba tabu omas ni bising 30 tarik norni exam nai ge tini 7 tarik ngi tong hangai komse kom tai 20 din hai norni yago jora ingke आज jorni bising norok ma poilai norok ni exam rok marnai ngeta I think 6 semester to only agi je pattern ngang only short question dok angmani tau bo high rok mong khana haima to maybe 2 mark ni khana haima to ngeta je honors paper chimse from big question no masine ngeta je general paper borok to 2 mark ni se marana haima to gangka ombo morning session afternoon session duita session khlaijak to 10 ta ni simi chengi ekta painai te kasinga 2 ta ni simi 5 ta painai abo haike noroni 6 semester ni exam
routine nongkhor kaham ke norok tabu kaham ke porilai di je nuk nai ro hai tange je nuk yarok kisa share ke ingamong kaisa pai ke age phade sung tei kaisa nai nai legena amongkha Kokborok assistant professor je tlang jaknai hanai tongmani jeng omonoti kisa nai nai legena amongkha jeng saimano St Paul's school tongmani abo borok college namnani bagui college khuloknani bagui borok Tripura government by permission mankha inge borok takle simi college jengnani thangi tongka college jengnani thangi tongkai phrongnai nangnai inge a phrongnai bagui borok assistant professor ni bagui apply khlaimano hnai borok kaisa advertisement rokha inge phadi jeng tam bobo post rongkhor ka naile nge o jaga borok nongkhor ka assistant professor English tarmane jeng saimangka English kaisa tongnai assistant professor political science inge political science te khoroksa tongnai assistant professor history inge history subject kaisa tongnai assistant professor philosophy kaisa tongnai sociology kaisa tongnai last sote kaisa jeng Kokborok bo kaisa tongnai inge jotono khoroksa nanai abo bo borok ne abo contractual basics haike mannai haitaro ekdom permanent assistant professor abo haya 1 বছর খাই 2 বছর খাই পানো চায়াকে ইয়াকারি রহরজাকনাই হাইতাঙ্গানি নিজে কাহাম পারফরমেন্স সুঙাঙ্গে नों आरो हाइकेनो द्रुक खलाय थाङै माननाय आबो हाइके बरो एप्लाइ खलायनायनि बागै सेभ एबा एडभार्टाइजमेन्ट रोखा गाबो दिनैनि डेटो नंखरो हाइतांगा 7 तारिख 7 मार्च 2025 इंगे जागाव मिनिमाम क्वालिफिकेशन के जों साइमानो 55% नांनाय इंगे एसटी रन बागै इंगांगे आबो जों टाइप 5% कम गांगने 50% नांनाय गांके जे सब्जेक्ट को नेट स्लेट PhD तंग हांगे बरो तैसे प्रेफरेंस जानाय बरो तैसे काहामनाय बरोनि जे सिस्टेमेटिक ना जानाय हेते API स्कुल खलाइनो ना जाखनाय हेता गांके Kokborok तो तासु जरा नेट स्लेट क्रिखौ गांगा बरोके मास्टर डिग्री बायना उनाय गेतै बरोकनि जे जा तंगमानि आब्रो नायजाबि इंटरव्यू काहाम फेरुइ आबो चान्स माननाय हेता गांके बरोगरो applicant rok bahai apply khlainai inge borok to jago offline mode nongnai online dongola inge borok naro jeng the application of the applicant shall address to the principal of St Paul's College Mission Compound Edinagar Agartala West Tripura haita inge jago principal no address khlaino gorok masine hida kesa application haike marane plain paper sui inge bini address bini je mobile bini je tongkuri marchi tarchido attested khlaibai boroni office ho joma marinai nini biodata ro nini je tongkuri nangmani manai khuni xerox khlai self attested khlai abo joma marinai busuk okay 10 am to 4 pm on before 23rd July means 23 tarik July jora abo joma yasak zaknai ke amongka assistant professor ni bagui St Paul's College ni assistant professor ni bagui belaino koktuma kaham sini Kokborok bo kaisa post dong garo Kokborok subject bo prungjaknai inge college singya hapan arate 50 jon student le poinai ni sep mannai inge ara political science English history philosophy sociology Kokborok ta suk jora haita garo bangla krikho garo hindi bo krikho aro Kokborok bai English language subject ni bisingo the political science the education mo krikho philosophy tong sociology tong haike amo je candidate do norok ronani ready khlaidi belaino kaham pus sabani kapala tam sito norok keb saimenya ko tobo try khale dire laidi hinge amongka college ni assistant professor ni notification eba advertisement nge jeng phadi jeng te kaisa nai ne lena chini thane jeng te kaisa mankha amongkha government degree college Khumulwng ni abo taklai ni admission ni notification je first semester porne ni tongnai borok ni bagai on notification inge bornero third round merit list rokari 27 tarik nongkhoi thangmai ka admission ngi thangmai ka ke full round bo admission ngi thangmai ka full round 4 tarik to 5 tarik ingkha ke tini 7 tarik ke 7 tarik te kisa publication
vacancy list after full round ka vacancy list tini bese vacant tongkho list bornar website ko khana ka spot round admission ke khnani simi 9 tarik means 2 din 8 tarik to 9 tarik spot round admission from waiting list candidate if seat remain vacant songang ke seat tongkhang ke je waiting list tongnai borok no spot round admission najaknai 8 tarik ni simi 9 tarik ge जों college of seat of tongkho जों abo जों tabu kisa naileni katam sikana the waiting list candidate has the option to change their major subject during spot round admission depending on the seat availability department wise through application addressing to the principal in a plain paper. The merit list of the candidate will be published in the college website. Candidates are directed to go through the college website regarding admission information notification. Inka amke agina nang khorjak dongmani inka amke je baksa jemon ta pol science boro education boro kono jaga phana koglia ba seat grikha inka tai jemon hindi seat tong philosophy seat tong gangke bo kaisa plain paper application hake si ang tabu major ani political science dongmani ang philosophy nanamu songangke aro philosophy change klai naimano abo hake boro jago kaisa siga haitangke phari naine legena Khumulwng college busuk seat capacity tongkho after fourth round admission ni yagulo jung tabo o jago naine khe nugana borok ni available seat jung o jago naine gena new admission available vacancy spot round ikomong khana o jaga o jaga iko boro nabo name da college government college Khumulwng ke omo tini kokhana ngere major subject tong bonorta tam subject tong english bengali kokborok hindi history political science education philosophy abo haike borongaro seat tong mani ngangke total admitted mo haingkha angke 473 khana total vacant ke tebusu vacant tong khong ngangke o jagao যেমন English जों total vacant 69 ta ani bisingo you are 31 SC 25 ST 13 ta seat dongho ngai Bengali 38 ta you are 15 SC tai 28 ST seat dongho total 81 seat dongwai danga Kokborok vacant seat kaibsuk dongho you are 19 SC 26 mane SCO khorsabono nyakho ST 08 tonga total 53 SC no bad khangke or 9 7 27 tong khona haita 27 student dog admit nai man nai khana haita Kokborok ni bagi inke hindi to already khorok tam sing khongai 22 ta you are 22 ta SC 8 ta 17 ta ST 47 ta tong mane total bornari hindi seat 50 tani bisingo khoroktam admission nganga history jong 14 ta you are SC 25 ST 12 ngga total 51 tongko haita ngga political science te 53 tongko SC 18 you are 22 ST 13 abo haike voting mane nganga education tongko te 77 ngga ro ko you are 38 SC 24 ST 15 philosophy tasu jora khorokburi admission kanga bonite 146 tong philosophy ke burung tong kongam ke ang sanamu chung je student ok taw khano admission naya kho kang ke Khumulwng college nai mano abo bo je online apply khlaijak Khumulwng khlaijak borok simino orabo admission oni manne tapono apply khaya kongke amo borok ni bagiya apply khlaini bagai te waisa link khulogan haima tongo after apply khlai Khumulwng college ro porima gangke amo spot round khana bai soni tongnai ke je exam je manya khoro nor ni bagai ora kuno tai number aso kora kuring lag norok thangi je song thangnai bono admission nawi mannai omongka Khumulwng college ni spot round admission ni vacancy seat busuk tongko angabono norono sawi khana kangai share khlai je nongnai rok je boti mai rok o jaga porimanan haita okay tinin bagai asu mongsiton jotono hoka